Nani madako ngokitaje acha? Vipi? Karibu. T-shirt. T-shirt. Kuna most unaweza choose yenye itakufit poa na yani poa. Pia kuna shirts, T-shirts ziko pia. Nataka red specific. Red. And the polo? Oh yeah. Size gani? It says that 4. Oh. That my size. Sinaoni inakutosha boss. Hata hiyo nini that for sale. Ai, good. Chikuangalia. Ya, iko fit. Ya, kwanza inatoshana naye kabisa. Ni how much? 1800. Yeah. 800. Yeah. Wow. Uko na zao? Kaiongezea kitu ka 100 hivi. Acha sasa transport. Okay, sawa basi. Kujua. Okay. Asante. Karibu tena. Pastor. Ndirekeria story nande. Chikero bono. Huga mutembe yontiga isioro. Aba? Mutembe yotiga isioro. Mutembe yomwe. Mutembe yomwe abandigarite mwa. Natakurakarire. Bado tukwitari, tukwita isioro. Timwe mutembe ni rorere. Twatonya wonmenya dimwe konyanira ri kora twatonya nini twatonya kirabu ne kengiau. Wikira dimo cheto mwangi. Bana kuigwa. Nae bayo to karakara mutembe yangu na nchovi. Twambia kunda kidogo. Tori watu riukira batu irukire. Ko mndoro urabatera kujukia mutembe yatejera mujukia. Mutembe nande ariukira nande uni antorekerete maruru ama gokireta. Nande uni ndiomba kujata na nui. Mutembe ya utiga. Imagine mutembe yomwe. Antiga isioro. Tumanisha mutembe ya baba ateta. Yatira yatari around watu. Around. Nande okira mbita oni menya nda kurete ndiratigite into byako byonde ya ndori bintu byako. Deonge ndomba kujamira. Afadhali no murungu ateje ndo namsamaria mwema mpalefti ande tamwankamero. Ko ni ukinyire acha. Oni ukinyire ndo tanyomba ndala mandeja. Ntera murungu ikwa go kinyapwega. Biashara kali hata. Nani acha itomadha kukogeta geta to biashara ikiona sales story kuendelea acha. Apart from customer ureja kuyonge. Kuna customer bangi bejire balato muthenya. Ya itedo kiuria. Oh, sawa mama ndo amekaje. Ya. Hello. Hello, nata dia. Kwega. Yo na me kwera jero. Sasa. Aki. Bora no taro, bora mo kanigire. Nikiura ngondokere no tarario ngondokerete kairi. To bora ko kania stress nyingi muno. Niwite kumakania utarario gitite ukairi nyoke thira ikari. Aki to mutekera kabisa. Ndio kairi. I promise. Sawa tiga nduganirio sorry. Aki umenya dai ya tulitima. To mutekera kabisa. Mbona ara tulitima kukire dia jare muno. Ambo mbiro tikaroso kero ukairi. Aki nakwira dai nakwira kabisa. Karo ndio kairi. Nanare ara tusemana yato ari ni mata. Ni sasa wende umenya tukambiria kairi. Oni utegeta sisi. Utegeta yani. Ni sasa wani.
Huni kukua torona ingweti ya wana ite. Yote kamame, na nyambe kwe na ana mama. Naruwa ndiko kwa mama kuo. Yorenda kwa mama, nyomba nene. Yes. Neuni, noko na kureka hiko. Utela farwa nzereje. Sani. Ndawa de, kuroka hiko deze. Right. Hey. Mwana ni. Bundi. Tena wangu. Ila. Hello. Jimmy. Oh, Kenywa. Pole. Okay. Ako tumira mtu ituwa ako yukie. Ari bwana. Ndina kabara kathuku. Iko kandetera themu. Pole. Akitu pole no tuwa gucheritheria. Kango tumira namba itu aki no ndekere ngakwira itu ndekera itu nticherero ntugucherire gaire. Kamare ku. Undi kendele kabisa. Akorara bai ka buru. Yes, ono buru kabisa. Cyangwa uri bundinya. Twekerera ngori kuma ntiri kana ntiji nyekedra nora uniform kibande mother ni Jesu. Ubati wekera Buvongi ukangarozo nona mama ngara nanditaka kedra ugo mukuru yo tuge ena mukuru nandoro urethira igikaira ubatu gwekera atia gisunku tigana na hauna ikwa inaweta vundi inaweta nani ndiye ndio ingau mpinge na wewe kireka basi mtana chai bundi Hello. Mutembei? Nata Jimmy. Nata kore? Mutemanto. Ndikuria tere. webize rai Rente mbize bankiri yo Kriste to mpapo yape. Oi customer bodo yo kiri au Green Spa. Sasa ali tata. Eta okinywa. Sawa ni ntumira nambe Rambo tumira namba mujukia utafadhali. sawa Akino kama teritheria atenda hapo iko. Neu.
Jimmy. Tuma Mutembe. Kwira wona ra video za bwana wa mita bwana. Mwekoro kwa ta ukia. Mbona mbukira lakini angadira noki. Mbara mawukira. Seta aram bwana. Aram bebe kuri kana ngise taram lakini. Tija marombo ora mtu amenyire kuroba nuko mtu tonya gitande na kambe kuromba uga emendo kira yukira. Kuiwo kare kama no. Kenyo no mukiria? Kenyo mukira lakini anda kugore biyo mwa. Neki murume. Dana anda kugore biyo. Lakini wewe mkinyiria mesa sala no dire bwana ngara. Wao kiani ati atona ingote kigeni kikabuja buja bwana. Yang biasa kamu rumah. Jadi murume nyanke ati Ada biasa kira di bangke mono. Ada jodoh dia biasa kok kanya tapi aku ada kurang biasa nih. Ada mbesa kwanza. Mbesa Udah orang bikin customer juga. Itu ada oh guys suka ya. Biasa kok ada sih aku juga. Ya tak ada bwana. Ini customer ntiu. Ati ani kubangi. Ati na banki. Ati na banki. Ada biasa kamu rumah. Ati na banki. Tu? Ada biasa kan. Angire mpete banki ka Korea. Tu? Biasa kamu rumah kira. Biasa kuno maka Korea. Nda Korea bwana. Bwana leka kai mpete banki, data banki mantu yaku ya kera. Yendi na ndio kodi. Na mama ndio itambulia hapa na hawa. Mama gendi. Mutembe my man. Yes. Wendele tata mtoko. Ngana tu ndo ati wimo lai. Tiga kugo umbero rende ingana kena man to ya thongoma. Kona 25 itutoka. Milioni. Ende wake kote kuga mtu wangu. 25 kidogo mono. Na ate ukwenda. Ndio ndato pesa tu kidogo. Ngacho kenye mtu kuijire. Na ndi ugoye muchoreo kwa sawa. Na oni to tegwetia twandikanira kana security kana mbi sawa. Ugoye ngakunekeria beta. Nento bije umwe mtu oko gancho kedia sasa. Kana to utuga scratch my back is. Yes. Au isa sawa. Otherwise ukari hata. Oni tamanto. Ari Mutembe mbira no bui. Tijora man tujabuja bwana. Na Mutembe murume okuga nawe. Buja kwa bwana. Buja kwa. Unda kuri okari ate ana ndiko bwati umbira. Mando ya kuthongoma. Kiasi. Tigo konjo thi murume Mutembe. Ngwire ogwe mtu wangu. Ndio kwira man kadi tia kwa sasa. Mando ya kubwatu. Na ndema ndio sasa. Wewe ndio mtoka kabisa. Ya kugo kwa onde yaja. Na ndio. Wewe to bibia tomanto twaku. Okay, wewe na wasiwasi kabisa sasa. Sawa. Na Ndo kama ndo yako kabisa. Na ndio wewe ukianga na imbijo na shughuli ni nyingi. Shughuli nini? Ukariunga kile wewe na thina bwana. Ari murume nawe mtoko ngakuriunga rinyana ndana ya to akunda nyaga shugu to mwera nirwa. Ndio. Ukatinda mzuri. Haya nawe. Okay. Pura,
Sawa hapo bwana. Sawa. Yes. Nanda hapa. Kutoka sana. Ngukinya. Sawa. Na wewe lazima ngare. Kugara? Lazima. Nataka kinyau na ndeni. Yes. Nada kuro mrembo. Asante kare yako Kenya. Koko Kenya kau. Kau Kenya sana. Na demu tirako? Haka white. Yes. Aha, kawatere. Yes, kaka. Aha. Ai, nataka ukapinki ka gongoma. Abako kagongi kuna Yes. sana. Kagongi kagetolea. Bas, tika tutarire yakire runaye. La eje. Okay. Yes. Aha. Baba, mekutonere. Kwenda mekutoneruria? Ate baba ipo. Ambamberia zuzu. Hejike onde kira kende kwande ya Yes, runaye zuzu. Aha. Yes. Alafu yes. Yes. Aunde sawa. Ina gatinji ngumu na Oh, gachanging room itake kwenda karumu acha kaja. Karumu au? Alafu eje. Asante, thank you. Kanto bori. Shati ichi kurangima. Shati ni gori chere. Ya. Misibi gori ere ni antobaire. Ya. Ashati kutambira ichi tange tenyechi. Shati setangete alafu na ndio watakujukia shati. Kujukia stocking, walikanira kujukia crop tops. No? Sawa na Utaki ntepe bimerete bibi yaro marketine. no? Sawa. Alafu re. Mtu wante umwarera o shughulike manto chako. Asante. Itakuwa ni nyasi serious bwana lakini kwa ijoroka kita. Sawa sote. Sawa. Na wewe sawa bongi. Tijika wende ko. Sawa. Alafu rojo ulikanyota yeri no. Oh yeah. Haya, kawe. Angalia mbele gokinya ito. Mbere gokinya gatwiri. Yari wega ito. No bugiende. Nini wega muno. Yante na manto. Ndaje yawo gopuneta kamundene. Kejante zira nwingire nyanduka. Endo mena ko thank you mba kwenda India. Nawe na manto nao. Nimani. Nitaka notiombaneria. Ntukuria. Nino mugambi atakinya. Kana mugambi kimukinyo. Aburande daiganga bwa. Nioma Atia. ati mwana narete rongo. Ngana arambirire ni arathire Dubai. Natika ngana tura kwa reti yao. Ntura inya irongo nare are kwa window bayo wao. Ende nkabone ne bagwariti. Nuko na teburaini. Uno rubande nda gutiwe mukuru. Ndetanya ni munka are agakara twakanya ngaika nguya are. Lakini tia nkwere. Kada ni bagwariti. Iturati gukarande turi ekoro. Twa mwandi baisi bwaga twa mwakirira. Mugoni ma. Niyo manate. Lakini tia klajo ke yukurure. Nare yumba na kwa time keeper. Batomenye. Faini nesiringira na rimwe. Egana maru ote kupeka na ekoro. Mboria neki. Ogo menye wingira nduke eku. Wata customers yaku na arua. Ikenda we jare ku. Nani kweka munda kweka pati nkubateria kuthiria. Na ndagatiganiria kenda ndejare ku. Ende tukare atwetere ekuru nabo. Kama karite kana murume na igana bakarita. Kwani nyamuntu akwira atia kenda. Ukenda ibaini tokato kwenda. Na ni mato no mubagatirire. Mathane mbia. Ugateo. Nikyo tunakwenda kuwa nandi ni hiti kabisa. Karibu. Bakariteka nawe. Niko bongi yake. Karibu. Ngasa nito. Karibuni. Ingo hapo kila bwera mwiso tongi wakinya. Mwana mwako rungize gozere mbere. Ikyo to mingenti ogu na bante kozeka. Na ringenti ogu na bante kozeka.
ndio toka. Karibu. Egana. Ningira tuwe kare kana mtoto wanyande. Na nteko bekane eko. Eko ni burana nyero tukinyanga na wisingana. Ito kawira nkundia wero ampio ito. Leo kuna ya roje kuna na kedani ya siringi egana. Hanku nengere nonde kenkuje miruke. Hatuwe na wewe. Baru berorang pati, nega mama kau. Ni dengar aku. Tiomba kue jaga aku etera. Ngkadi ada kan. Kita keingana iyo ngongore rio na wotra kaina mtu amega. Kau, ntele kia kana dabu kendo kale soni ke wange. Mo akanya nogoka. Ote kongo mo. Na tewa karo mo koro. Ndakwira tiri. Mbumere thoko ni ingana. Mbumere okoi mapema mbije ngakinya kwi mapema. Kagana kaga ko nkije ngatigariria na bakari ogoro. Imi na kwira ri. Ngari ile ndaitia. Ye jonta ona ugaiti kilomita 1 yonde mbele ya maguru. Na ginje tore. Ito pore mo pore muno. Tiga wone ogu. Kenda tweka umenya nande burabonge. Lakini ko tugwere tendere baraga wika. Kwa alioka atia. Ko tikuona ngari iyo ikuje kyugete kumukumu ndakwera music ndakwera tiga. Mwanka ina mtwariwe ekomeretie ufewe kuringaku na wendereva inyoko ugo umuona no mukunyo mwira yari aumbete sikrini tete TV yekerio twana turinyinya tweke ingwete kianande moya koro kuthome wira soni otekore kyangare na wembo kaire kunyaga tu anda ikunyaga tu gatwiri ai daka imaya ndakwira weri goma wira soni nande abaye egala ande ni bonke ndiembere egana gadino gatwira kyina ndagana Karibu itogunda romba ulekeri yakoro unekena kwenda kwenu kucererwa gwakwa ti kwenda ngweterete mbeca mukuru antumira indi ndarikia kwiruneti wa kainambi ina thina gukundekera itu na ndi oweti ankurie utura woturombete karova horova raisio kinyamagana na rijo kinyamagana jangana jatano okiromba ambi aporonje siaku ya korore ko te sarairo uni fatino beketia ndo ndarita ndenda kinyamagana jangana changarita andika marando na kibaruga bachangaita asa itariganirwe nyino aruse nyatumire apologies yake augire ndange botagoka ni tondu wira ni anyitanite wirari ukarombo aporonje kaire indombagwe no kuigwa indombagwe ojo tiga tuero buraise gatiri akogaruka oragukire adamu akuru mana ina apology mwekuru ni nenda gwiro ni nakena muno ni undu wanye gukatha ona uria tusemanagia wa tugisemania gikundi ni wega ni mweka wega ni undu wa guka ka twambiririe na mavoya tetigo ka tuvoye gatweri ngai miro tuvoye baba mutheru toka mbere yaku muthenya omunthe tugigucokeria ngatho ni undu wa gutusemania ava turavoya tukiambiriria hambiririe na ithui na tukirikiria urikiririe na ithui twavoya tugitikia ni wigwa tira ya ritwa ria Yesu Kristo ni twavoya amen yes ngatha ndo gikire tuingie gakorasi karungu itobati kuina ndi tutembo kunia murungu tokarinde botize akoro tukira murume na tuchanga mkuita na ndo kata jamani ngwereria hapo kuna leo wana umetamaraki hakuna aliye kama wewe Bwana wana umetamaraki hakuna aliye kama wewe kwa mama umetamaraki hakuna Mungu kama wewe Bwana wana umetamaraki Yes, ora tare. Udongi kudongoma kabisa. Sawa fiti mono. Fiti kabisa. Tumare twakona no. Na wende na ribonde bambo nino kuwai tu. No kuwai. Yes, na tafadhali. Na ndango tarire mbese sia tugutu twaku. Ito. Sasa moja kwa iboto kwenda Kenya. Ito. Sio ndamona yiwekirete ni ngiri itandatu. Ngiri itandatu. 6,000. 6,000. Oh, sí, que madre de gracia, querido. Yes. Bas. Que mueve, ezere,
Ithatu, inya, ithano, ithathatũ. Okay. Yes. Sawa, tutugutua kuka confirm message. Yes. Yeah, 1. Itanta tunandika tugutua twaku. Yes, arafu dina nzeratha. Zaire obarate. Yes. Wakagurere okwenda. Eito. Ndikira sionde bure. Sionde. Kwa Kenya? Kwa Kenya. Kwa Kenya buru? Karo mdosi tu. Okay, sawa. Tina nguikire na kuingire. Santi. Ai, haye, nyoa taranira muguto jore. Nikamutaniriya. Ai gai wetigara. Ndikwendeka kongirie mwake. Utithina. Ai sasa majababu butu kwenda kabisa. Utithina. Turandi na toka ngara tutugutu wako. Yes. Hata sana. Wega. Yes. Hello, sweetie. Kimtokera geto kyagura ngusia ngiri tantatu na thaya ngiri. Mbesa baribari. Auri serious mono. Hoi, otintegera si fake. Hello, sweetie. Hey, kiremi yokwanda kwera sie sawa kabisa ntijena na mtu itetembese usionde. Ndi sasa ngutaka bwaga mono na sie sawa sana. Nja kubona ndi aba ninkona customer bakongereka. Ibwega. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Turonda ari baba. Ibwaga mwathani, ibwaga murungu. No tuboto kujya kaka na ndetwagirite na twithiria itugucokerera nkatho na ncho netukiuga ibwaga no tuboto cemithania tumba kuigwa kiugo gyaku na tukuthaitha turi amwe ningi kira gikatu rithia nkorone cietu taromba jau tujuka twigwa oritanira Kristo twaromba no cokia nkatho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Tukaona kithomo gietu na arua kiumite yukune ria Aroma ni Aroma 5 mustari 8 turuga atiri hindire ontobora bonanagia ati murungu na twendete ni bubu ni atirire atware ya Kristo na akwire ni ontobwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kristo na akwire no ontobwae wetu ketho atweya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenda ya kithomo kenge ngakuthomera gukaigwa kwina haraka ari baba kiumite yukune ria Akorindo ni Akorindo ijere mura kuma mustari jwa kenda turuga atire naju ende ni tauria kwandiki mantu jaria ritho litera Jona na jaria gutuguta jaigua ona ninge jaria jatira tonya nkorone ya mtu nijo jaria murungu athuranirite ni untu bwa baria bamwendaga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwina nya kithomo kenge nkabuthomera bukaigwa niguo makiari baba no ni ikiugo kio turera nkoro cietu umete na kio yukunire Isaya ni Isaya 50 na 4 kwambiria ithandatu mwathani agwetete ta muka uria werukeri arena ororo nkorone tamuka omwethe riria atei. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kithomo kiruga atiri kinyata baba bwibu kuvutana
Murungu aruga ukaguta no guta muntu muthiria mugute no tigirito mwari o baba waka wamena muntu ri wamumena buru mwako yakurukite no mumenete ari mumene wina kiwango kurumana na kutorumana witana nguo mwakana bari ago kurumana ukuruma mtu munene zakana kanisi yakana otikarumo bwana Yesu asifiwe amen Yesu asifiwe utekia Murungu bwathikira ruteto rwa Murungu bukamenya jaja bateri othithwa na jaba tobote bateri othithwa nekenda bumbokara na wendo nkorone ciae Yesu asifiwe amen Yesu asifiwe tukaromba tungamen nali turombe ari baba Ibaga mwadani ibaga Murungu nontu bakiugo kirotwa ndeka baba gigatutongereta utorone bwetu nikenda baba tumba kumenya jaja agirite na jaja tiagirite na jaja tumba teri kuthina jaja tubata tuzibateri kuthithia orite na Kristo twaromba no shokia nkatho amen Bwana Yesu asifiwe amen Thank you muno mutoni ndo wakiugo kiu Mara baba kia kuthithia ntobaba gura ruo gure Ayo kwaria kuga karoteto kena maana. Kokwebia waiga. Kuigwa gauntu. Kuigwa gauntu na gauntonya na ngukurwa. Nguto. Haya reke ni mwikirire irio nigetha tuthie na mbere ire tigwo. Tiko gankethia. Nimbio thina. Ndigwa nthuri babwe muno. Uthuritwo ni mbina. No ntuikwethera mutembe yatire agambiri kiatumi. Hai, nimbio kwarira nande. Ogwa karambu ndenda umbire umaniro kuno bwina ru. Eta straight ge point tika gwita na makambe na kuringa makamba. Imbio thina. Ogwa rendo mbiro tikia wize. Utige ntombije mbere imbio. Ogwa karambu ikwethira kikira mutembe yagurite. I chips yatugurire aki utike. Ndio tikona nageragia boy. Ogwa tiga kwetheria na kumutetera. Mbira nwije kira arage. Eta point tika otindo mbere. Ogwa mutembe yaragitire ojo. Aretire anareje bwaga muno munini ukire mutembe inetete Dubai. Kirimi amujokia amwaeria amwike betambaeni kumwikia tamu maadithia bure atumanyo nsobi ati imbio kware kunya nsobi atumatigwa na ari aretete rutero kuno bwena ru tigombero tikumenya timborio kirimi Nagaturi narware utobokera nagwa gucerero gaibonge ukaga manto jau na janu ije gatwetware yoga no gogu ni ngoria muthoni karotato kaure ndio toko bangira tieni nyamwega naro bategerete ndakubina yonga ndakwerete ekoro tikwa ikwega na ntuwenge mombe go keep madai no kona kae ngeta mbeca ciaku itumware mbeca iriko ndina 20 ireherie no ikene wana ni nguriganirwe aya no mwakuru wakerekio kurigana nyake bao Kunkwa ndokwira mucore okwa nkwira cirie nuntu gwa wi mucore ndina thina nkwenda ontethia thina wake ningi urenda ngutethereria atia mukuru okwa ntwetire atiringaga thimu ari utiwenda kumenya ari Oni kere ntigirite nindarire na ndirathiria na ati ntumaira mbeca nandi au ntina gya gwikira kiu kiriko kiki twina mwana okwa tiga Murungu tugwetie otethio na ndendari ito buru ethira okona otethio ntethia nuntu nyambeca cia kundi na uticio nkona cia kuritani nura ndenda guitangaza kiria kana bona cia kwaria ndukamake twakani uria na kathina ni undu ekurasa na gucenjia kuria ekaraga uito bokara kuromba ri undikana marombe ndikuraja mwekuru aya ni kurikana mavoya na rwini rojo igwete ma ni ona Ngai atwirire twende ni bashitu uria twendete ura gwenda muturi ungeja urai uciendete gwo wengwa na ni mboya korwo ni situation yaku nawe no undethererie ito ari ngukuva tumumutu abandare sasa wothithia bwega ito kavai ni ngweterera nginyagia gatuma mbeca ndise ni agutuma ito ibwega sana uthari mwa kuthithia cima gatona ne thank you thari mwa muno ito kai irio gwera gwakarire atia ukira na gwara ndigaragia ka ukari na ukira
Ukira ni nago tuone. Ekuru bangi bakiana ri inago kari. Kuguru gukuna kira inago kari. Onto ndigarajo inago kari. Kuguru rome yige. Kuguru gukuna kari. Angu iteithagia. Nikyo ntoko ari orongo. Abichi chiende kana indere.